Comunidade Suku Bikeli Administrativa Atauro, maioria moris ho negócio fang ikang ho sustenta ekonomia família Malarang. Lihirak ni hato husi Comunidade Suku Bikeli ba jornalista Timor Pos e Mercado Beloi Administrativa Atauro, terça-feira lorong ronulo recensia fulang abril tinang ne. Tuir observação jornalista Timor Pos e Mercado Beloi Atauro katak, maioria negociantes sira halau negócio faang ikang marang e mercado refere. Tuir mai acompanha informação completo husi negociantes sira. 2011. Oleh yang lebih melur mai fan. Ya kar durante mana serfang ne rendimento lor esa. Semana itu Kar hetan osan serna osan mana ser lor haus aida. Lalu cidade Malarang, lalu selesai lebar dia ke sekolah, kadernya, Mana hus sambil dia kamu ke rusi, selainnya 20 rusi. kar ikan serna mana ser hola dega? Mulainya kairasi, Karasik hotu habai tim sang kali. Yak mana sira kar hetan osan lo mana ser lor haus aida. Anca hola lebar seni ke sekolah, kafe sida ko Malarang. Mana narang No rendimento nebe negociante sira hetang, kada lorong lahanesang, lorong ida sira bele hetang husi dolar ruanulo, to dolar tolu nulo. Reportagem Fifania de Carvalho, Televisão Timor Pos. Janela informação ba emogoto, atua tem informação atual dia clio, kita haluha, hane yang botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.